Kabayatan na mga idol, hindi man pa'y subyan ni Idol Dennis Gabriel Alipio, gapot manarimampay lang iti coastal clean up, ijay mismo akalayab, iti syudad ti Lawag. So dahito man, iti damag manipod ka ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Iso ti sumarunong report ay datagon daway. Kumusta kan? Dito na kaya ada ni Idol Denisan. Okay, ada ito mga roti damag lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Yes, manimot pa lang iti Barangay Kalayab, Idol Lawrence. Kas na kong patay, dati preparasyon ti CDRMC, iti umay nga bagyo nando, nga according to pag-asaget posible nga napigsa iti epekto na adani Dr. Manuel Tata, iti CDRM, actually get kadona, dati grupo daw, umadamit kita, dati iti bye-bye, kasi kung patay, get medyo kalmado pa lang iti bye-bye. Dr. good morning, like dati ISM. Good morning, Dennis. Idol Dennis. Sir, kumusta preparation tayo kada ito'y sumangbay nga bagyo nando? Okay, Met. Actually, nag-pre-disaster risk assessment na kami para kada ito'y nando dapat pa orin ni Rasol Ibikwa. That's why amin Met nga responder tayo. Nagitay kasta tayo is ready, Met. Anytime, agkondin kami kung may damit ng padigiti team. Digiti DNP, DFP, DSWD, CHO, da kami, dagiti amin nga responder, maka-amin namin sa oray DepEd umay kapay. Doktor, lugar nga talaga bantayan tayo kasi nga dala pisa nga tudo no bagyo? Since dati medyo dati ko nada super typhoon, angin no kwa dato angin. At the same time, adapay advisory ti pag-asa nga adantupay ti mga orange, ti red kung adapay. Iso nga bantayan tayo, ti coastal area tayo, at the same time, the low-lying area. Digiti danom doktor kasi no dumat sandro ket alis tumornong kaan go iti rehabilitation dagiti drainage iti Lawag. Kumusta tatan doktor? Okay, Net. Actually, ka-Phoenix tayo, tigito'y Benyang Creek, nalpat na in time ko na tayo, kadato'y umay ni Nando, na dalusan tayo dato'y. Doktor, madlawan nga adlo tayo iti irresponsible nga gibilang iti paspasor na, damit iti city ordinance tayo nga plan dalo. So, panakita masabol nga strict implementation ito nga ordinance, doktor. So, dapat nga stricto tayo. At the same time, I'm very glad iti officials tayo, especially iti barangay captains led by RP Ablan, they are very strict and very cooperative nga mangi pagpatungpal dato'y Uplan Dalok tayo. Okay, doctor, thank you very much. Kaya time mo. Di, Actor Idol Lawrence.